Taya apagkasaran kay sibil nga mapirmaan kay kayat kunto jay simbaan karumag na marupi karan lusyak to taya kasawa Pilyet tutay adut kwartana at makadomingo iti padaya maawis to amin nakaruba ket pinto no agkasara balbaliwak tutoy puskura agputi-kutin to to'y abagan agkinikini tupay ti panagna ket inton agawid ako kakuyog kuntot ito ken tambor agpali-palik to akas daloyo ikinikinig daytoy nay patong ket into no agkasara balbaliwak tutoy postura agputi-kutin to to'y abagan agkinikini tupay ti panagna ket inton agawid akon kakuyog kuntot ito ken tambor agpali-pali